majina ni Evelyn Namwacha. My name is Evelyn Namwacha. Nina furaha sana. I'm very happy. Kwa sababu mmetufundisha. Because you are empowering us. Tumejua kushona viatu. We have known how to make shoes. Na hata nataka nizidi kufundisha wenzangu. Even now I want to start teaching others because me I've known better. Kwa sababu nikipata pesa na tengeneza viatu 2 hivi 3 na pata kitu kidogo hapo. Because if I get little money, I go and get material, I make my own shoes, I sell, I get a profit to make me a living. Ikawa nyumba nalipa kidogo. Even if I pay little to my house rent. Hata shule mtoto kama amefukuzwa nikiwa na pesa nalipa. Even school fees I do live because of the shoes. Naomba mzidi kutusaidia. We are asking you to continue helping us and empowering us. Nashukuru kwa hayo. I'm congratulating to that. Oh, that's nice. She has made like that. Yes. Turn it over. Turn it over so I can see the bottom. Pendo. Over. Nice. Made from tires and suede, it looks like. So this is the tire. Ooh. It starts like that and it ends like that. Very cool. Asante sana. Karibu sana. Kazi nzuri. Karibu.